Voin hi February ni som pani pathian ni a bazar thlir tu te chibai ule Turkey le Syria ramalir hing chu kumza chunga khowela che da thlengrap thlak ber ni in soyani a heti la hian nimin in rin ni khan Turkey rama chuan chung ko pakhat member panga te chu nungdamin chan chu an nia hemi te chung ko hi anin chimkara ninga chung an lo tanga an vai hian damin chan chu an nia darkar za somni pakwa zet liam nuwa chan chu an ni hi thil maktak ani ome Turkey ram gezan te biala nurda khwa chan chuak tu de chuan chung ko anu ber hawa chu an la chuak ma sabera atuta an fanu pakhat fatmagul aslan chu in chimkar tang hian an la chuaka anhuwa chan chuak tu de hian chung ko pa ber Hasan Aslan chu an mulea masen fanu Zainab le an fapa Saltik Bugra te chu la chuak ma saturin atia an lak chu anhuwa pa ber hi lak chu ani le ta a pa ber lak chu ani hnu hian chan chuak tu te chu pathian ro pui berati in an awrwal hialani chung ko pakhat member panga an chan chu ba ka hian nimin khan midang pali chan chu bel an ni boka huna kal deuh to a in chimkara tang te hi an thi vek to rin ania khwa avo ema wangin in tuam lumna nei lova in chimkara te tan dam chu an chia an ngai to lova be seina chuai to a chuti chung chuan nungdama chan chu an lom zel mai hi pathian na tho mak tak ani ome hetiang thulom lai hian nungdama chan chu anu pakhat chu chan chu ani atangani khatna damdoina athi ve thung Turkey ram chimlama in chimatanga an chan chu anu pakhat Zainab hi in chimkara hian darkar zale pali zeta tan nuwa chan chu ania mase damdoina enkol ani laina thile ta hlawa German International Search and Rescue Team an leader Steven Bayer chuan Zainab thi thu hi puangin a unauten an pui laina thi ni in na soyani German chan chuak tu pol te hian kumsom limi Zainab karaman hi kirikhan khwa zirtomni khan an chan chuaka hun rei tak in chimkara chan chu ani awangin thilmak ti in an soina sahlea wandoi thak takin likhat hnuwa athile ta hlau ani UNO chanpuina lama ho tu ber Martin Griffiths chuan Turkey ram chimlam le Syria ram mar thlang lama lirnging hi kumza chunga helai biela chiat na thlengrap thak berani atia Turkey ram in he chiat na ma chundan chu fakla kani ti in heti la hian Syria rama po chanpuina hian sarkar le eptu te thunun bial zong zong a thlen thoi thei a be sei thu sei bok heti la hian nimin khan Turkey rama chan chu na thok tu Austria sipai te chuan ven himna lama har satnan to awangin chan chu na an tho me kan ti top ti an puang Turkey rama Austria sipai chan chu na thok tu Austrian Forces Disaster Relief Unit thupuang tu chuan chan chu na thok tu pol le pol in kara in hin ho na matia chiang taka soyero anei lo Austria rama tang hian sipai somriat pani te chuan hatei biala an ma nia chenna tur in sak chopin ma an la a anvela hian khovel mun danga tanga chan chu na le tanpuina na thok tur pol dang te po anom vea mani zona an buai mop mopa in kai hroina mu mala lo wangin har satnan tok ta deuh ani mai theya Austrian Forces Disaster Relief Unit te hian in chimkara tangin mi pakwan chan chuak man ni in soyani Austria sipai te ang bok hian Germany atanga chan chu na thok turakal Federal Agency for Technical Relief THW le ISAR Germany te po inven himna chungchang wang bokin an na tho an chun zom thei to lo ti an puanga an ni po hi hatei province a omme kan ni Germany atanga kal team ni te hi kirikhan khwa an ho meka an malak mekna an cho san thun puan lai hian nungdama chan chu thei be seina a omani chuan an la thok suak thei ti an soi ni in THW thupuang tu Katharina Garet chuan a soi thung ISAR Germany Director Steven Bayer chuan lirnging thlenna biala hian eitur le tu in tur wang chuan har satna thlen chhomek ti soin lungai na kha thinrim na chang chho to ni ti in helai bial din hun a soi ve bok Syria ram lama chuan Turkey a in har satna an tok na sazoka Idlib province Syria doctor chuan tanpui tu an nei thalowa an mamu ang damdoi an nei theilo wangin an din hun har satak zet ti asoya eitur om lova ria khom na tur kan nei lova in tur kan tla chama doctor ni maila damdoi le man ruwa kan nei lo wangin in zaingai kan zai tha thei lova kan damdoi in te chu liam tuarina khat ani mai boxia nauta liam po man ro nei lo wangin kan zai thei lova kan din mun hi akhir tak zetani ati
heti lai hian Turkey rama chuan mi then khat chuan he chiat na thleng hi rem changa mangin in chim haya thil lak ruk tur zong anom meka mi then khat chuan mi hring ruk bo thlengin ma an lo la man boka Turkey ram President Recep Tayyip Erdogan chuan hetianga mi thil ruk ching le boina siam ching te chu na taka vawin tuna hian state of emergency kan puanga thil ruk ching le kidnap ching te chu sarkarin an chunga khong takin ro arelang atia ni zan thleng khan thil rulai man mi somli le pariat anom thu report om hal pang ani nimin thleng khan Turkey rama hian lir hing wanga nun na chan hi mi sing hi sang khat zariat somli pariat chin chia an ni to a Syria ram lam hi official a chin chia lama an chak lova Syria rama thi tenen chuan mit thi hi sing hi le sanga an chuan to nge rin ani thu puan ani England Liverpool khuwa ramdang atanga England pemlu te du lova lung oilo nalan tir tu mi song panga chu police ten an man nimin khan Merseyside Police Department chuan thu chu siamin zirtop zan khan Liverpool khopuya Knowsley venga ramdang atanga England ral tan England pem deal mek te anda khom na hotel kota mi engemaw zat chuan lung oilo nalan tirin kong an zo a an awruala atira chuan boina chok lovin borok thatak hnuaya heng mi te hen awruala ma se anin aw thin rim chowa boina a chok ta a police pakhat le civil mi pahni in hliam an tuara lungoi lo te hian police motor an hala police te chuan mi som panga lai an man ta bok ani nikum chung khani ke a hian ral tlan mi singli le sanga chuang an luta atam ber chuan tuna hian uk om hlena sarkar tran puina an dil meka heng mi te hi uk chuan a hlom hlomin an da a zirtop zana boina chuan hun hi hetiang mi te da khomna hotel pakhat kota ania uk a chuan heng ral tlan te hi politician te chuan politics khelnan mang mekin sarkar chuan ral tlan te hian ramalut theilowa siama an ramalut to sa te po Rwanda ramathon kiran tuma eptulam chuan in dona le re theina wanga an nun chan huama tlan chia te laka nun rong taka malak tuma sarkar an pu ve thung ani South Africa rama chuan reparlar aka tia hriatlar Kiernan Forbes chu Durban khopuya athian pa nen ka hlum anni nimin khan aka chung te hian thu chu siamin Forbes le athian kom ngei tak tebelo motso ane te chu restaurant atanga an kar an pan line ka hlum an ni ti an soyani kumsom thum panga a upa repar aka hian ama a kalhran ma hian rep group entity a telin rimoizin kong aron zo tana South Africa rama rimoi choi moina engmozat dongin USA apo Black Entertainment Television BET award dong turin voi engmozat nominate ani to a MTV Europe Music Award apo nomination amuto bok zirtom ni khan Durban khopuya mun pakhata zai tura somania ma se zai main ka hlum ani ta ni in Durban khopui mayor chuan soi ka hlum ani malok hian Forbes chuan album thar tur chu tun thato pa hian ti chua tum thule album hing tur chu Mass Country ti ani don ti Twitter a puang ani South Africa hi khowela tual thana thlen tam naram jinga mi ni in tlomngai pol pakhat gun free South Africa pol te chuan South Africa hian ni kum chung khan ni tin mi som thum chu silai manga tha ji ang an ni anti Pakistan a chon nimin khan mi pui thin rim chuan police station a an khung mek mi pakhat chu an khung na pin dana tanga la chuakin Muslim sa kho soi chetu ti in an chil hlum he thil thlen na mun hi Pakistan kho chaklam nankana sahipa Warburton police station a ania an chil hlum ta khi waris ti chawina ming hriat ania Islam sa kho le khapu thiang rim Quran ti bor bangin Quran pheka hian ama le nupui thala ka bela chemtelem te bel bok ni in an soya hemi wangin police ta chuan manin police station anda meka heti la hian mi pui thin rim zarwal velin police station hi panin waris hi an pot chuaka an chil hluma arwang hi an halnghal ani police ta chuan mi pui thin rim pung khom te hian police an tam hne ema wangin police te tan dan ngaina omlova an mani pui tu police dang an lo thlen hmain waris hi an chil hlum man ni in an soyani Pakistan a hian Islam sa kho thil ti borban chu thina khop sual ani a ti hlum thei an nia hemi dan chen hian Muslim then khat chuan an mi huwa zong te chu sa kho thil ti borbang a puin namtlem jok le sa kho dang betu te laka tharum tho na hun rem chang an zong thin ni in soyani a sarkar chuan hemi ti re tum hian ma la in soima se a hluar zel ni in nalanga an chi hlum tak waris hi engsa kho betu nge ni a khoilam mi nge ni puan chian ani lawani
engpo ni se vo in pathian ni hun nuam le hlok takin lo hmangla bazari lo thlir awangin kan lo me